Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Ndi Claude, ini inkuru mpamo official. Tugarukanye amakuru yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa gatatu itariki ya 4 ukwezi nuko wa gatatu umwaka wa 2026. Amakuru y'ingenzi cyane yihutirwa kandi amakuru mashasha tugiye kubagezaho. Amakuru ari kwerekana ko imirwano yakomeye cyane mu misozi irangamiye umujyi wa Uvira. Hano amakuru akerekana ko hari igisirikare cy'u Burundi Wazalendo FDL na FARDC bashatse kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ariko baza guhura n'uruva gusenya. Iyi mirwano iri kuvugwa muri Uvira mu kahe gace, dore ko amakuru yerekana ko ari imisozi irangamiye umujyi wa Uvira. Hano bashobora guhita bumva tese iyi misozi kirangamiye umujyi wa Uvira aho ngaho ntago ari imirwano isatira umujyi wa Uvira. Ndaza nkubwire rero iyi misozi iri kuberamo imirwano hano muri territoire ya Uvira, turebere hamwe ni mu kahe gace precisement twirwaneho na M23 babyitwayemo gute ingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo FDL bo byaje kubagendekera gute. Turagaruka kwihangana hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ubu ngubu noneho M23 yatangiye guha gasopo igihugu cy'u Burundi. Ibi bigakubira mu makuru mashya, nubwo rwose hari byo M23 yakunze kugenda yereka u Burundi nibyo yagitangaza ku ngabo z'u Burundi. Ubu ngubu hari amakuru mashya yerekana gasopo ikomeye n'igikorwa gikomeye M23 yakoze ku butaka bw'u Burundi bigacanganyikisha abadede, ariko bimeze nko kubaha gasopo n'ubutumwa bukomeye cyane. Ubutumwa n'ubuhe byaje kugenda gute? Amakuru akanerekana ko ubu ngubu hari abantu batawe muri yombi mu nzego zishinzwe kurinda umutekano w'ikibuga cy'i Burundi cyangwa se ikibuga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye Burundi. Aba batawe muri yombi kuzihe mpamvu? Byose birahura nihangana hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 n'ubutegetsi bw'u Burundi. Aya makuru ndaje nyakuvire imuzi nimuzingo n'ayandagiye atandukanye ndibuze kubagezaho muri iki kiganiro yaba ku mirongo y'urugamba n'intambara za politike na diplomasi. Twihuta cyane rero, mbere ko twihuta turambura zino ngingo ndagusaba gukora like, nkomeza mbikwibutsa kuko bituma Google idukorera recommendation aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Ukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 20 ukoresha bino biganiro bisangiza abandi. Yo niyo nkunga ikomeye tugusabye nk'umukunzi w'inkuru mpamo official kugira tureko twazamuka, ariko nababikoze bose nkomeza kugenda mbashimira. Twihuta cyane tudatinze rero tunyarukira ku mirongo y'urugamba mbere yuko tujya kuri rihangana rishya hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 n'igihugu cy'u Burundi. Ku makuru mashya ari kuvugwa nk'uko nabikubwiye mu ngingo, reka tubanze duhere ku mirongo y'urugamba kuri ya mirwano nakubwiye rwose iri kubera mu nkengero cyangwa se mu misozi irangamiye umujyi wa Uvira. Hano rero nk'uko nabikubwiye benshi bashobora kwibaza ati se hari hashize iminsi havugwa amakuru yuko M23 ishobora kuba yarongeye kugera mu marembo ya Uvira. Hari yashize amakuru avuga ko uyu mutwe ushobora kuba warongeye kugota umujyi wa Uvira, ariko nakubwiye ibyaya makuru. Ahubwo reka turebe iyi mirwano iri kubera mu misozi irangamiye umujyi wa Uvira. Ese ni ya misozi direct irangamiye umujyi wa Uvira cyangwa ni ya misozi iri inyuma y'indi misozi irangamiye umujyi wa Uvira? Dore ko yose biba bigaragara ko ihanamiye uyu mujyi wa Uvira, nubwo hari yegereye neza umujyi wa Uvira ariko hakaba n'indi iri inyuma yayo. Imirwano iri kubera heherero. Amakuru ari kwerekana iki hano ari nacyo ngiye kukugezaho. Kuri uyu munsi ni kuwa gatatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'Imulenge, by'umwihariko mu gace ka Ndondo. Hano ni muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira. Amakuru ari kwerekana yuko havugwa imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 bafatanyije na twirwaneho bari bahanganye n'ibitero by'ingabo z'u Burundi Wazalendo FARDC FDLR n'abacancura. Amakuru aravuga ko igitero cyagabwe ku bice bituwe n'abanyamulenge cyasubizwe inyuma n'umutwe wa M23 na twirwaneho. Iyo mirwano yabereye mu misozi ihanamiye umujyi wa Uvira ahakunze kubera ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro yitandukanye, mu gihe umutekano muri ako karere ukomeje kuba mubi bitewe n'amakimbirane amaze igihe cyangwa se n'iyi mirwano. Nk'uko ubuhamya bwatanzwe n'abaturage bari muri ibyo bice ndetse n'amakuru dukomeza kugenda dukesha imboni zacu ziherereye muri biriya bice, dore icyo aya makuru avuga rero nuko mu gitondo cyo kuri wa 4 nabikubwiye ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo FDL abacacuro ndetse n'imbonera kure zaturutse Burundi ryagabye ibitero mu nkengero za Mitamba. Hano Mitamba rero hari imisozi ni muri groupement ya Mijombo, ariko ukabona ko igisirikare cy'u Burundi FARDC Wazalendo FDL icyo bagamije hano no gufata Ndondo, ariko ntago byakunze. Na nyuma yaho gufata bira bice bya Mike byo muri Minembwe bikikije centre ya Minembwe byabananiye, ariko uri kumva kesho byarabananiye banahatakariza umukoroneri. Ariko ndaje nkubwire ni byaje kuba ku mukapiteni w'ingabo z'u Burundi
ejo ro byarabananiye ariko muri iki gitondo bazindutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu tariki ya 4 bahise bagaba igitero ku yindi axe ari hano mu misozi ya za Mitamba bagamije kugira barebe ko bagera ku Ndondo ku yindi nshuro nyuma y'igihe kirekire rwose babigerageza byanga. Amakuru rero ari kuvuga iki, reka turebe ubutumwa abaturage bo mu ibyo bice batanze ndetse n'amakuru dukesha imboni yacu. Aragira ati mu gitondo kare ihuriro rigizwe na Wazalendo FDL abacancuro n'imbonera kure ryagabye ibitero mu nkengero za Mitamba, twirwaneho na M23 babasubije inyuma babakubita inshuro basubira inyuma ku rwego rwo hejuru y'amakuru. Kandi akomeza avuga ko abari bagabye igitero basubizwe inyuma banyuze mu nzira ebyiri. Bagabye ibitero ariko basubizwa inyuma baca mu nzira zigera kuri ebyiri zirimo inzira izwi nka Iyuwa Biziga. Bamwe itsinda rimwe ryanyuze mu nzira y'Iyuwa Biziga ahitwa ku Iyuwa Biziga. Uwa Biziga ni itsinda rimwe ry'abarundi FARDC Wazalendo FDL baciye birukanka nyuma yaho twirwanaho na 23 bari babakubise inshuro. Irindi tsinda rica ahitwa Gishembwe. Urumva ko baje bagaba ibitero hano mu misozi ya za Mitamba bagamije gufata agace ka Ndondo, ariko mu gusubira inyuma bakubiswe itsinda rimwe noneho bamera nk'abatatanye. Itsinda rimwe rica ahitwa mu nzira yo kubiziga nako uwa Biziga, irindi tsinda rica ahitwa Gishembwe. Barahunga bariruka basubira inyuma, twirwanaho na 23 bakomeza kugenzura ibirindiro byabo ahitwa ku Ndondo hano za Mitamba mu misozi hose. Aba barwanyi bakomeje kugenzura ibice byabo byose inyuma y'ibitero by'abarundi Wazalendo FDL FARDC basubije inyuma hano rwose muri groupement ya Bijombo mu misozi ya za Mitamba bagamije gufata ku Ndondo, ariko ntago byabakundiye. Nakubwiye ko bije nyuma y'ibitero byabaye ku munsi w'ejo Iminembwe bigasubizwa inyuma. Nakubwiye byabaye Mikenge 23 itanga isomo rikomeye rya gisirikare ifatanyije na twirwaneho hakaga umukoloneli wa FARDC uzwi nka Joseph, ariko amakuru ari kuvuga ko atari umukoloneli gusa ahubwo hafashwe n'umukapiteni mu ngabo z'u Burundi afatwa mpiri n'abarwanyi ba M23, ndetse amakuru akavuga ko uyu mukapiteni mu ngabo z'u Burundi yafatanywe n'abandi basirikare b'abarundi tutaramenya umubare aho hari ku munsi w'ejo. Ubwo uyu nundi mukapiteni n'abandi basirikare bagera kuri 4 mu ngabo z'u Burundi bafatuwe ku munsi w'ejo ahitwa Mikenge rwose hano ejo M23 natwe irwaneho bahakoze agashya. Kandi ngira ngo ayo makuru mukomeje kugenda muyakurikirana no kuri social media n'ibinyamakuru byo muri Kongo byatangiye kubyerekana, kuko hano hari igihe dutanga amakuru abantu bamwe atesi ibyo muvuga nibyo sibyo, mujye gukora verification murasanga ibyo mbabwiye ariko bihagaze, kuko dutanga amakuru twamaje kubonera verification. Niko bimeze. Ku rundi ruhande rero twihuta cyane twigira ku mandi makuru kwihangana rya Alliance Fleuve Congo Mama 23 twirwanaho bakomeje guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi. Byakunze kuvugwa kenshi ko M23 yakunze kwihaniza ubutegetsi bw'u Burundi kugira buve muri intambara, bureke no kugaba ibitero ku Banyamulenge no mu bindi bice bitandukanye. Ati intambara si yanyu, twe turi abanyekongo, mwe muri abarundi. Hari amatangazo menshi M23 yakunze kugenda isohora yiyamiriza u Burundi, ndetse hari n'ibindi bitero by'ikoranabuhanga M23 yakunze kugaba ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kigahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ayo makuru twakomeje kugenda tuyabagezaho. Ubu ngubu irihangana rero riteye gute? mu 23 yatanze gasopo ku butegetsi bw'u Burundi, ariko uko M23 yabikoze ni uburyo butangaje cyane. Tugiye kureba ubwo buryo butangaje n'ubutumwa yahaye ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru ari kuvuga iki? Indege itagira abapilote, iyi ni drone yasutse impapuro ziha gasopo u Burundi, ndetse iyi ndege itagira abapilone nako abapilote yagiye mu kirere cya Bujumbura ijya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, irangije igira ibyihasiga biramanukayo ibiri mu kirere irabimanura, biramanuka bigwa hasi. Ibyo byari bigwaye hasi rero byari birimo ubutumwa bwinshi cyane. Amakuru arakerekana ko iyi ndege itagira abapilote yasutse impapuro ziha gasopo u Burundi, bigakekwa ko ishobora kuba ari ya M23. ariko se iyi kese yo ihagaze ite mu buryo burambuye? Details zose zihagaze gute? Reka aya makuru nyakugezeho. Mu gihe umwuka w'intambara ukomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo, haravugwa inkuru idasanzwe yabereye mu murwa mukuru i Bujumbura, aho indege itagira umupilote, iyi ni drone, yahageze igasuka impapuro zirimo ubutumwa bukomeye bwafashwe nk'agasopu igenewe ubuyobozi bw'u Burundi. Aya makuru akomeje kuvugisha benshi mu karere, by'umwihariko mu gihe imirwano ihanganishije 23 n'izi ngabo z'u Burundi ikomeje. Ariko noneho kuba indege y'abapilote yagiye mu kirere cy'u Burundi, radari z'abarundi ntizibone, igatanga ubwo butumwa ariko ikongera ikisubirirayo, bikagaragara ko ishobora kuba ari ya M23.
Amakuru aturuka i Bujumbura avuga ko ku cyumweru tariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu 2026 ari bw'iyi ndege noneho yakoze icyo gikorwa. Hari ku cyumweru tariki ya mbere, ubwo twavuga ko hashize iminsi 3, ariko aya makuru yagiye hanze uyu munsi tariki ya 4. Indege nto itagira umupilote yagaragaye mu kirere cy'umujyi wa Bujumbura maze igasuka impapuro zakwirakwijwe mu duce dutandukanye tw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi byabaye mu gihe ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 barimo kurasa ku kibuga cy'indege cya Bangboka ku nshuro ya kabiri giherereye Kisangani mu ntara ya Chopo. Iki kibuga kizwi nka Bangboka International Airport ni kimwe mu by'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo kuko gifite uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare n'ubwikorezi. Ariko M23 yari kurasa ku kibuga cy'indege cya Bangboka cya Kisangani, ari nako yohereza drone i Bujumbura kugira ije kubaha ubutumwa. Ndaje mbabwira ubutumwa rero bukubiye cyangwa se ibikubiye muri ubu butumwa M23 yahaye ubutegetsi bwa Bujumbura ibinyujije muri iyo drone. Rwose ubutumwa bwajyanze ndaje nyakugezeho. Nkuko aya makuru akomeza kugenda bivuga, izo mpapuro zasutswe i Bujumbura zari zirimo ubutumwa busaba ikirero. Icyambere bwari ubutumwa busaba ubutegetsi bw'u Burundi guhagarika gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu gutuma amadrone aturuka i Bujumbura akagabwa mu bice bigenzurwa natwe irwaneho na M23 y'abazaminembwe n'ahandi hagiye hatandukanye. Icyo ni icyambere cyari gikubiye muri ubwo butumwa. Ati muhagarika ibitero by'amadrone bituruka hano iwanyi Burundi, harimo n'ibituruka kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura bikaza muri Kongo kutugabaho ibitero. Ubwo mwe murumva rero byaba ari iby'abande. Mu by'ukuri ubwo n'ubutumwa bwa mbere. Ubutumwa bwa kabiri bukagira buti rero turasaba u Burundi gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Kongo hakiri kare. Turasaba gukura ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo aho ziri gufatanya n'ingabo za leta ya Kongo mu mirwano irimo kurwanya M23 natwe irwano. Murumva ko n'ubutumwa bugera kuri bubiri ariko bufite aho buhuriye. Turasaba guhagarika Burundi guhagarika ibitero by'amadrone cyangwa se amadrone aturuka i Burundi akaza kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Turasaba kandi Burundi gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Kongo. Ubwo nibwo butumwa bukubiye rwose mucyo iyo drone yagaragaye mu kirere cya Bujumbura yohereje hasi rwose tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ubutumwa rero murumva ko bukomeye cyane, ariko ku rundi ruhande iri tangazo rifatwa nk'ubutumwa bukomeye bwo kuburira Burundi ku ruhare rwarwo mu ntambara ya Kongo rushobora gukurura indi myumvire indi myivumbagatanya mu karere. Burundi rero murumva ko M23 ikomeje kugenda ibinjirira ikanohereza drone, yarangiza izo drone zigatanga ubutumwa butanga gasopo ku Burundi. Nakubwiye ko mu gihe cyatambutse amakuru yerekanye ko M23 yari itangiye no kwinjira ikoranabuhanga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Murabizi byanatumye indege ya Brussels Airlines igira ikibazo ndetse n'izindi ndege zitandukanye mu gihe runaka kuba zagwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura byakunze kugenda bigorana. Gusa ku rundi ruhande urabona ko M23 noneho yatangiye gukoresha amadrone akajya mu kirere cya Bujumbura akabaha n'ubutumwa cyangwa se kohereza icyitwa tract. Kugeza ubu ntacyo ubutegetsi bw'u Burundi burabitangazaho, ariko amakuru yamajije kujya hanze. Ahubwo andi makuru yagiye hanze aravuga iki? Ubu ngubu nyuma yaho M23 rwose bigenje gutyo, hari amakuru avuga ko hari abatawe muri yombi mu gihugu cy'u Burundi. Ese barazizwa iki? Reka duhere kuri uyu wa mbere. Amakuru ari kuvuga ko hari ushinzwe igenzura cyangwa se controle ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Uyu nguyu yatawe muri yombi, nawe ari kubazwa ngo iby'iyo drone yaje hejuru y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura igatangaza cyangwa se ikohereza ubwo butumwa. Kubwizo mpamvu kuba ari we ushinzwe controle cyangwa se indege za zindi ziza zigwa ku kibuga cy'indege cyangwa se zihaguruka, ubwo nawe arasabwa kubazwa uburyo iyo drone yaje kuri icyo kibuga cy'indege cya Bujumbura mu kirere cyacyo igakora n'ibyo bikorwa byose, ariko akaba nta namakuru cyangwa se nta nakanunu uyu muyobozi abifiteho. Baracyari kumukoraho iperereza. Ku rundi ruhande kandi hari undi ufite telefone watawe muri yombi nawe ukora ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ikibazo si telefone atunze, ahubwo ngo muri telefone ye bacekinze basanga afitanye connection n'abantu bo muri Kivu y'Amajyepfo, cyangwa se afite nimero nyinshi cyane muri telefone ye n'abantu bo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko abo bantu ngo ntibasobanuka neza. Bagakeka rero ko yabagirana communication n'abantu bo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko muri Kivu y'Amajyepfo birazwi ko harimo twirwanaho na M23 n'abandi bakorana nayo. Ubwo rero uwo wakoraga ku kibuga cy'indege nawe arakekwa kuba muri contact ze bamusanganye zo muri Kivu y'Amajyepfo, ashobora kuba avugana n'abantu bo muri M23, ariko
nawe arakekwa. Uwundi n'uwasanganywe amadolari ibihumbi 6 nawo abo bose bakora ku kibuga cy'indege kandi bikagiraho bihurira n'iyo kese, kuko amakuru arerekana ko inzego z'iperereza mu Burundi zahise zitangira gukora iperereza ku bantu bakora ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kugira barebe ati se nta bantu baba bakora ku kibuga cy'indege cya Bujumbura baba bafite aho bahuriye n'imikorere y'i drone yaje ntituyimenyekane ndigenda igatanga buno butumwa. Uyu nguyu rero bamusanganya amayero 600 n'amadolari nyine nawe akorwaho iperereza, ariko ngo ntago ari gutanga ubusobanuro bw'aho yakuye ayo mafaranga gusa, nawe bagakekwa ko ngashobora kuba yarayahawe na Alliance Fleuve Congo 23 kugira bajye bakorana ku bikorwa nk'ibyo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Aba batawe muri yombi rero bakomeje kugenda bakorwaho iperereza. Murumva ko ibintu bitorose rwose, ibintu ntago bihagaze neza hagati ya Alliance Fleuve Congo n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Niko bihagaze, n'icyo amakuru akomeza kugenda yerekana. Ayo niyo makuru masa nageraga nkugezeho. Ku rundi ruhande hari amakuru nakomeje kugenda mbona, ubwo dusubiye ku mirongo y'urugamba avuga ko iminembwe yashobora kuba hazindukiye imirwano, ariko ngewe aya makuru nari ntarayabona neza. Ubwo ngubwo biransaba kuza kuyacukumbura kugira nze kuyaguha yuzuye neza cyane. Niba ari byo cyangwa atari byo, byabereye he, byaje kugenda gute, imirwano ihagaze ite, kugira nge mbagezaho amakuru y'ingenzi kandi afitiwe gihamya. Ntago ari byiza guhita gutanga amakuru utabanje kuyacukumbura. Reka aya makuru rero tube tuyasoreje hano, ariko mbere ko tuyasoza reka twibutse gato izindi ntambara za politike na diplomasi nazibemereye. Nyuma yaho umuryango cyangwa se Leta z'Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano abajenerali 4 mu ngabo z'u Rwanda twabibagejejeho. Ubu Human Rights Watch yakamejeje iri kuvuga ati nyamara ntago ari Leta z'Ubumwe za Amerika gusa zagakwiye kuba zibikora, ahubwo turasaba n'ubwami bw'Abongereza cyangwa se Ubwongereza ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nabo gutera ikirenge mu cy'Amerika kugira ngo bakomeze bafatire u Rwanda ibihano. Gusa kugeza iki gihe Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ntacyo urasubiza Human Rights Watch. Ku rundi ruhande kandi, nubwo hari abasenateri mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi nako mu nteko ishinga amategeko ya Leta zunze ubumwe za Amerika bari mu bokeje igitutu Perezida Donald Trump kugira u Rwanda rufatirwa ibihano cyangwa se abajenerali bafatirwa ibihano, amakuru ari kwerekana ko hari abandi basenateri bahungiye kotsa igitutu ubutegetsi bwa Kinshasa nako batangiye kotsa igitutu ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump yuko adakwiriye kubafatira u Rwanda ibihano gusa, ahubwo agomba kugira vuba agafatira ibihano n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Murumva rero ko Sena y'Abanyamerika ntago bari guhuza. Bamwe ubona ko bagiye ku ruhande rwa Tshisekedi kuko hari amakuru avuga ko Tshisekedi yabakoze mu lobbying, ariko abandi bo bakajya mu nzira bavuga yuko bafite ibimenyetso, bafite n'amakuru ahagije kubera muri Kongo. Kubwizo mpamvu ntago ibihano bisabirwa u Rwanda gusa cyangwa se u Rwanda rwo rugomba guhabwa ibihano. Aba basenateri batangiye kotsa igitutu Trump ati Kongo nayo igomba gufatirwa ibihano. Kuziye mpamvu rero aba basenateri bari kubwira ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump ati cyambere agahenge kemeranyijweho mu masezerano ya Washington mwanashingiyeho mufatira u Rwanda ibihano ntago Kongo iri kukubahiriza, kuko ikomeje kugaba ibitero bitandukanye ku birindiro by'uriya mutwe wa Alliance Fleuve Congo. Ati ibyo ngibyo yagakwiye kuba ibifatirwa ibihano. Ku rundi ruhande ati kandi Kongo iracyari gukorana na FDLR, kandi FDLR cyangwa se mu biganiro bya Washington harimo ingingo ivuga ko Kongo igomba gusenya FDLR. Kubwizo mpamvu nayo nta kintu irubahiriza, ntago iri kubahiriza CCLF, iracyakorana na FDLR. Ntago twumva rero uburyo mwafatira u Rwanda ibihano gusa Kongo muyiretse, kandi bigaragara ko nayo hari ibyo yarenzeho kuri aya masezerano Washington. Igice kimwe cy'abasenateri nuko kibibona kandi cyatangiye kotsa igitutu ubutegetsi bwa Trump, mu gihe hari n'ikindi cyasabiraga u Rwanda ibihano nubwo hari byafatiwe abajenerali, ariko ikindi rwose gikomeje kotsa igitutu Donald Trump kugira ngo na Kongo ifatirwe ibihano. Ibi rero bisaba ko dutegereza tukareba iyo bisira niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Andi makuru ndaza kuyabagezaho ni time ndibuze kubonera andi makuru masa. Ndi ari Claude ni Nkuru Mpamo official. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, Uwiteka akomeze kubana namwe kandi abahimigisha.